Ki pulet ka maurang keneng police station kila yok kem ye ki breu ya ka bala suba bagi dei ka betemu banti dia kwei ka tuk Royal Enfield ka bashutu. Karkum ka kerwa do SP ki East Castles District ka ba Vivek Siem. Nen kemit aka porch paushiteng kat bagi pulet kidang pelong ya ka jing pahra bantalsi hapo maurang keneng kenro maram. Ya ki kali kensan la wan mi kwei ka tuk Royal Enfield ha ka baki pulet kila pa ban pensange. Nrei unongnya ujong ka ula penher state bed ya ka pelongi ki pulit pagin stang ban kthongi ki nadin kene ka thuk ka don yo number AS not iway FY pra not nyo iway de tat anda habala poi ha mokundur ka bahap hapo upod usam jo ka West Giant Hills bagi pulit kila lap setang ya kene ka thuk bat ki bri ki belanya ya ka kila pet kra jela di nagani ki jaka ade kini ki pulit kila sang ban tokit penya bat kila yok sai ban ra ban tokit ya ki samut ki wei pat ki bri ki tip kerteng kumu Klaston jempat laipo arsnem kerta behel dan krim arpu snem kerta paca armut ki kena ke berangrit kerta ke besong pasa akasnong amlari model ha West Giant Hills District ha kujo kapor ki pulit kila kurup ya ka Alto Torres kabadon yu number ML North Saudi South nyo kendai nyo hagijing tokit kababnya ki pulit kilalap paya kani ka thuk jong ka Royal Enfield kadai kabala syutu nagi than jong ka Pan Bazar ha Sorba Guwahati.